Nongeye kubasuhuza ari nako mbaha ikaze hano ku murongo wacu wa YouTube channel nk'uko dusanganwe. Aka kanya rero tuba tuje kugira ngo tubahe amakuru amwe n'amwe aba agiye agezweho mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Aka kanya rero ni ayahe makuru agezweho tuba tugiye kubagezaho. Amakuru agezweho ni ay'iki cyorezo nyine kiri kubica bigacika ahantu hose, ariko cyane cyane reka tuvuge hano mu Rwanda. Tuvuge ku makuru aba agezweho, imibare yifashe ite, Minisante iri kubivugaho iki. Ayo niyo makuru tuba tugiye kubagezaho muri aka kanya. Hamwe rero n'iki cyorezo cya Marburg, ni iyihe mibare cyangwa ni iyihe situation igezweho hano mu gihugu cyacu? Imibare rero icyo itwereka binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima inabifite mu nshingano gukurikirana iki cyorezo uko kirimo kigenda. Imibare iragaragaza ko abantu 8 kugeza ubu ngubu turi kuvugana aribo bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cya Marburg, naho abantu 26 nibo bamaze kwandura, hanyuma 18 bakaba barimo bakurikiranwa ku buryo bwihariye. Iyo niyo mibare ihari ubu kugeza ubu ngubu tuvugana. Hanyuma rero andi makuru aba agiye ariho abantu bakwiye kumenya caracara nuko mu ijoro ryakeye cyangwa ku munsi w'ejo ku itariki 29 Nyakanga umwaka wa 2024, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahamagariye cyangwa zategetse abakozi bayo ba ambasade y'u Rwanda, ba ambasade yabo hano mu Rwanda ko bakomereza akazi kabo mu rugo kubera ubukana bw'iki cyorezo cya Marburg kiri mu Rwanda gikomeje kubica bigacika. Rero abakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda guhera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nyine kugeza ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 n'ubundi barakorera imirimo yabo mu rugo bakoresha ikoranabuhanga, batagera ku kazi, badahura n'abantu. Ibyo nabyo ni amakuru tuba dukwiye kumenya, kandi atanga isura n'ubukana bw'uko isi irimo ifata iki cyorezo, kandi koko ni icyorezo gikomeye. Niyo mpamvu natwe kuri platform yacu tuba dutanga amakuru abagezweho, dutanga amakuru y'uko iki cyorezo cya Marburg kimeze hano mu gihugu cyacu. Hamwe rero n'ibyo ngibyo niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo dukomeze twibukiranya ku makuru y'ingenzi kandi abakenewe buri munyarwanda, buri muntu aba akwiye kumenya. Reka rero twibukiranye bimwe mu bimenyetso by'iki cyorezo kiri kubica bigacika hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Iki kimenyetso rero, iki cyorezo, bimwe mu bimenyetso twavuga bikiranga harimo kuribwa umutwe cyane bikabije, kuribwa umutwe bikabije, kugira umuriro mwinshi, kuruka cyane, kuribwa mu mitsi, gucibwamo ndetse no kuribwa mu nda. Ibyo ni ibimenyetso by'iki cyorezo cyazengereje isi cyitwa Marburg. Iki cyorezo rero tukaba tubwirwa kandi nk'uko nk'inzego zibishinzwe baratubwira yuko uwanduye iki cyorezo agaragaza ibimenyetso hagati y'iminsi 3 na 21. Nuko bihagaze. Hanyuma rero kandi andi makuru twamenya nuko tugomba kumenya ikwirakwira ryacyo. Ikwirakwira ryacyo rikwirakwira igihe habayeho gukora ku matembabuzi y'umuntu wanduye iyi ndwara cyangwa iki cyorezo. Kandi ikindi twamenya nuko iki cyorezo ntabwo cyandurira mu mwuka nyine nk'uko inzego zibishinzwe ziri kugenda ziduha amakuru umunsi ku munsi. Ni gute rero twakwirinda iki cyorezo? Iki cyorezo ukuntu twakirinda turabikangurirana cyangwa turabyigishanya cyangwa tubyibukiranye, nuko harimo gukaza ingamba z'isuku, gukaza ingamba z'isuku. Ibyo kandi harimo kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibyo twavuze haruguru, kuko ntawamenya ashobora kuba ari iki cyorezo cyaba cyamufashe. Icyo gihe iyo ukoze ku matembabuzi ushobora gutangira kugira bimwe muri biriya bimenyetso cyangwa kwandura iki cyorezo rero. Hanyuma nk'uko twabivuze haruguru nyine, ni icyorezo gifite imbaraga, ni icyorezo gifite ubukana ku buryo inzego zibishinzwe ziratubwira ko umuntu wanduye aba afite ibyago bya 90% byo gupfa. Amahirwe yo ni 10 gusa niyo aba asigaranye. Urumva ko ari icyorezo tugomba gushyiramo imbaraga, tukavuga ibyacyo, tukakibwirana, tukakibukiranya. Rwose nyaboneka iki cyorezo cya Marburg ntigidutwara abantu cyangwa gikomeze gukwirakwira, kandi twamaze kumenya
ibyacyo. Hanyuma rero hamwe n'ubukana bw'iki cyorezo, hamwe n'ibyo byose tumaze kuvuga haruguru, ejo kuwa 30 Nyakanga uyu mwaka turimo, Minisiteri y'Ubuzima yashyize amabwiriza adasanzwe ahagaragara, ari nayo tugira ngo tunababwire aka kanya. Amabwiriza rero harimo yuko ubu gusura abarwayi kwa muganga byahagaritswe mu gihe cy'iminsi 14, nta gusura abarwayi kwa muganga. Hanyuma uwahitanwe n'iki cyorezo, ibintu byo kujya kumusezeraho mu nsengero nabyo byakuweho, ntabwo biriho. Uwishwe n'iyi ndwara kandi nyine nk'uko bigaragara, nta kiriyo kigomba kubaho, nta kiriyo kigomba kubaho kw'iyi ndwara ku muntu waba warishwe n'iyi ndwara. Hanyuma kandi mu kumushyingura bizajya byitabirwa n'abantu batarenze 50 gusa. Ibi turi kubabwira ni amabwiriza yanditse yasohowe na Minisiteri y'Ubuzima, ifite mu nshingano kutureberera ku bintu by'ubuzima. Ibyo ni uko bimeze. Hanyuma rero abantu barakangurirwa hamwe n'izi ngamba gukomeza ingamba zo kwirinda, za ngamba z'isuku, za ngamba zo kwirinda gukora ku matembabuzi y'umuntu ukekwaho cyangwa ugaragarwaho na bya bimenyetso twavuze haruguru. Reka rero tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe, kandi tubashimire ko mukurikirana iyi televiziyo yanyu yitwa Urubibi. Reka dukomezereze hamwe kwirinda iki cyorezo cya Marburg, kandi tubifuriza kugira ubuzima buzira umuze, ubuzima buzira icyorezo cya Marburg n'izindi ndwara. Tubifurije kugira rero ibihe byiza, tubifurije kandi gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, kandi tunagusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura tunabagezaho bijye bihita bikugeraho ako kanya. Mwakoze kubana natwe, kandi mwakoze gukurikirana ibyo twabagezeho. Murakoze cyane. Ciao ciao.